Hello nkarhi mingiselo mukela lona FM 10 minutes ntsena kubila wara ya 12 nhlakani mingiselo mukela lona FM na kuhlanganisa kolonga ngingisela station shurko ungaba khona ingiselo la Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo na ukuma ke audio streaming yamukela lona fm.co.za mina nikhalanga Pet Matebula ningwana risimato wa jimwe xitlango wa xingirtano wa jajana makunele wa ndandadzi akwamukela mingiselo me kwalo yingisela ku ri kona ngoko yingisela etindlela ti kumbe ti leti kota ku yingisela eto ya khesa swinene loko hlawule xitichi lexi ka nhlakani lo ku va u ta va xiphemu xa nongonoko lo nongonoko Afrika wa vulavula namuntlha wu ta va wu ri na swiphemu swimbirhi swa ko swi ta va swi ri hi ndlela leyi landzelaka xiphemu xa ku sungula ku ta va ku ri ku langutiwe ngopfu ka timhaka ta hina tanihi rixaka hi le ka xiyimo xa njhani ke hina tanihi rixaka hi le ka xiyimo xa njhani hi laha hi nga koho ku swi tikomba nge tanihi rixaka a hi tsakangi leswi swi landzelela mi ta tsundzuka tolo kunene kwala ka xitichi xa n'we xa Munghana Lonene FM a ku ri na premier wa Limpopo van'wana va kha komisa ka va nga tsaki hi swin'wana ngopfungopfu leswi fambelanaka ngopfu na timhaka ta ku heleketiwa andlwini yo hetelela ya Rifleman Derek Maluleke se van'wana va nge hayi ongeti ku na xihlawuhlawula kambe va swi hlamuserile leswi va nga swi hlamusela kambe mina ni lava ku vutisa wena tanihi rixaka vulavula hi timhaka ta social cohesion ku na lexi kumbexana n'wehe loko mi languteni mi vona kongeti kumbexana a swi fambi kahle a swi fanele swi lulamisiwake tanihi rixaka ni lava ku hi kota ku tshama kaya leyo mhaka namuntlha hi bula yona ku loko ku ve tanihi rixaka hi kwatile hi nga va hi kwatele yini hi ku loko ni tshamela ni languta premier lava hi nga na vona na matimu ya ti-premier leti hi nga va na tona la Limpopo wa swi vona ku i premier loyi a fikelelekaka wa swi vona ku i premier loyi i swi vonaka ku na loko va sungula vo premier bya vona tindhawu to sungula leti va nga ti endlela hi teta ka yini se xivutiso ku ta va ku kahle ku na yini lexi xi nga va ku xi ri ku hi dyeni kumbe xi ri ku mi dyeni tanihi rixaka na ku hi fike njhani ka ku munhu a swi kota ku vulavula a ku hina hi ku munhu wa kota ku nghena kumbe wa kota ku nghena ka phephahungu kumbe ka social media kumbe aka xiyanimoya a ku hina Vatsonga kumbe a ku hina Machangani kumbe a ku hina Vatsonga Machangani hi nga n'wi hlawulangi helo hi va hi fike njhani ka ku munhu a za a fika langi i hi vulavulela ku fika kwalaho hi ku mi va nga vulavuleli mina kambe xivutiso lexi hi nge le ku xi vutiseni ngopfu namuntlha i ku hi kwatele yini i yini xi hi khunguvanyisaka mi vona yini hansi leswi mi tshikelelaka ka vula loko ko va ku ri mina ni nga te tani ni tshame ni ku tani ni nga vula ku swa ni tshikelela ku vona ndzawulo ya vurimi Department of Agriculture yi tisa tlinara kusuka Polokwane yi tisa Giyani ni nga vilela sweswo hi yo mhaka na hina hi le ku hisaleni ndzhaku mhaka yaleyo hi ta twa ku ndzawulo ya vurimi yi ri yini mhaka yaleyo ni nga twa ni vilela loko vanhu va kha va tirha ku ndliwa fire station ka Xigala va ku vanhu va ta thoriwa kusuka Vuwani va tisiwa kunene ka Xigala ni nga vilela sweswo ku xana swi vula yini hi mina ma hi vona mhaka se mina ni lava ku twa n'we kwala mi nga koko mi khunguvanyise yini i yini lexi mi khunguvanyisaka tanihi rixaka hikuva van'wana va vula na timhaka to toleta ku mahungu lama hi nge le ku ma hundziseni ya kongomisa premier xikombiso a hi nga fanelanga hi fika kwalaho hi ku loko ku ri ku ekwatseni leswi endliwaka ka agriculture hikokwalaho ka yini nga eka agriculture ya lava ku twisisa hikokwalaho wa yini mandla leswi se i mhaka leyi lava ku hi vulavula hi yona hi ku loko hi ka hi hanya hi kutani hi hanya swin'we futhi lexi tlhelaka xi vava na ku tlula mpimo i ku loko mo languta Vatsonga Machangani Vavenda i vanhu lava hanyaka ndhawu yin'we mi nge va hambanyisi vanhu valava mina sweswi ni vulavulaka a ni ri Njelele ma ku tiva Njelele ku na vakokwana va mina le se a na ha fanelangi ku ni nga va leswi ni nga xiswona hikuva vakokwana va mina le loko ku ri ku na nepotism hi nga angarheli a hi kongomiseni hi ku laha ku na nepotism loko ku ri ku laha leswi a swi fambi kahle hi nga angarheli a hi ngo laha a swi fambi kahle kambe loko hi angarhela hi ku hina hi le ku tekeriweni hansi hi le lexi va va ku hina i va mani la a hi buleni
I mhaka yo sungula leyo. Ya vumbirhi loko hi vuya mahungwini ya misava hi ta bula na prof hi languta ka timhaka ta ku un'wana wa va general i ri mindzilikano ya hina hi le matlangwanini and ve ri swi ndla hi n'we van'watipolitiki mi lava ku mi ndle ku defense force yi va a Mickey Mouse defense force a mi hi tlhogomeli a ku loko munhu a za i la ta komba ku leswi nga ndzeni ka muako kumbe yindlu swi na nkoka ku fika kwihi i ta vona hi jarata ra koho hala handle i ta vona hala handle to i ndle dirata kumbe i ndle ti-trailer door kumbe yini hinkwaswo i ta komba ku ku na ntshikelelo kumbe ku na swilo swa nkoka leswi nga le ndzeni se ve ri hina ndzilikano ya hina na matiko laman'wana a yi na nkoka hi yo mhaka a swi twisiseki ku leswi nga landzeni hi swi tekela nhlokweni kumbe hi swi veka swi ri na nkoka ku fika kwihi se hi ta va hi kha hi bula na prof hi bula hi mhaka yaleyo hi twa na n'wangulo wa wena kasi wo hetisela loyi hi nga ta bula na yena muhumelerisi i tatana Ike Phahla. Tatana Ike Phahla hi ta bula na wona laha hi mhaka ya timhaka ta le Kruger i ko tala ni kha ni kuma vayingiseri va kha va ta kwala van'wani va fika va ku hi na xiphiqo xa tihomu ti nghene Kruger a va ha lava ku hi vuyisela swi ku yini yini se ve ra mi hlayisi tihomu ta n'wina ku na tihomu ni rhumeliwe swithombe la hi tatana Ike Phahla va ni rhumele swithombe swa ku komba ku ku na tihomu ti nge le ku ti jikajikeleni le Kruger National Park lendi ene lava va langutanaka na timhaka ta swifuwo i ti-state veterinary officials va ri vo va lava ku swi dlayiwa swilo leswi matswa se a hi hlayiseni swifuwo swa hina se hi ta bula na tatana Ike Phahla hi twa ku vona va ri xiyimo loko xi te tani va nga va pfuna njhani vaaki hi ndlela yeleyo sweswo mingisero Munghana Lonene FM nongonoko wa Afrika wa vulavula hi kha hi ku haxela wona T kusuka la studio 2 hi le studio 1 a Masingita Mall a Giyani hi laha hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM se a hi hundzeni le mavhengeleni loko se hi vuya hi ta ka riqingho ka 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 andzaka leswi tintswalo a lava ku tikumela a hi ku tumingisiro wa mina 0860 002543 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM wo sungula mingiseri hi loyi hleka Hayi njhani manje? hi pfukele minjhani mingiseri No, hlayisekile swinene. inkomo papa Mina a ni la ku nghena ka ya premier. Loko ni langutisa ni vona va xipano xa tiko xikulu va endle ntirho wa kahle. Ku va va vitana premier leswaku va ta vulavula ku kahle ku humelele ngopfu yini. Hi xiyimo lexiya xa nkosi wa Rifleman Maluleke. The other side of the story that ai a ni swi tivi ku endleke yini mingiseri wa mina ni swi tivi ku endleke yini i ntiyiso leswi no hleketelelaku leswi a va vula swona ku tlhelo rin'wana ra xitori ri ta tshama ri ri ntiyiso loko ku nga se twala tlhelo lerin'wana ku va va tiva ta hlamula swi va swi ri swo kambe n'we mi ri yini a hi mi tweneni 0860 002543 hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini un'wana mingiseri loyi ni hleka Avuxeni vakhalanga. ahe papa Njhani? hi pfukeli papa mina hi ngo vona Okay, mo nghena makelo. inkomo Ni lava ku ikhumba ya le vatiko xeteli va nga a va vulavula hi tona. Eze mina ni ri Mutsonga Mchangani. Leswi vanhu va swi vulavulaka mina ni yingisele nongonoko lo ni yingisele mhani premier. Ku hava munhu la nga ta fika a tikweni ra hina a jampa nawu wa vanhu van'wana ku fana na vo premier a va tlangi nawu va landzelele step hi step hi step so loko hina ku nga hina Machangani hi tlhangu hi lwa hi xihina hikuva karhi va hlamuseta mhani va Xikwembu va ku
leswi na leswi fambise so ene a va tshiki va muti vanhu va ka hina va hina Machangana a hi wisiseni va muti hi kongomana na timhaka leti ti hi lavaka. Premier emutswari wa loko premier a fambise swilo procedure wena u lava ku mani wena u nga ta fika u ku premier a nga ndlangi swona premier va ndlangi swona va ku lini premier va ku after loko swi endlekile ni tlhela ni fonela Ndabezi Ntlhaniki ni tlhela ni va kombela ku Ndabezi Ntlhaniki fambani mi ya ka muti wa ka Maluleke mi ta ni endlela 1 2 3 so i ncini lexi va lavaka ku va xi endla vanhu va ka hina premier kumbexani i mhaka ya ku a ni ri vanhu va vona sweswi va swi vonaka va ku premier hi lava leyi laya va nga ri kona kambe swi kumeka ka va nga swi tivi ku hikokwalaho ka yini swi endlise swi siya kumbe procedure leyi va nga yi hlamusela laya premier tolo a va nga yi tivi. Loko premier va nge se kuma mpfumelelo xisocha xa tiko xi na nawu wa xona lexi fambaka hi wona. Loko premier va nge se kuma mpfumelelo a ku na lexi va nga ta xi endla va lerisiwa na vona a swi vuli ku loko va ri premier hi vona va nga khoma tiko ku na milawu leyi va fanele va famba hi yona a yi landzelela so hina a hi tshiketeni okay ni vone eka sweswo swa mahungu ni vone nkulukumba wa masocha brigadier a hi vangani va xiximiwaka ku kholwana swi endlekile mara a hi khomaneni hina Matsonga ya ka hina hi va xilo xin'we hi sukela ku komba munhu un'wana hi rintiwo hi sukela ku kombana hi rintiwo ku minduku swi ta phenduka swi ta ka hina hi nga twanani ku hina xihi inkumu nemetweni va a khensa swinene 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula u nga kandziyisa rito ka 0657443911 hi kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka un'wana mi yingiserile hi nhleka enhlekani Buthet aye papa ma vulavula na Chris Gumala xitandara. Hello ne mi yingiserile mina ni lava ku vulavula hi yale ya tribalism ku tribalism yi kulu ka hina Machangana hi tshikeleriwile loko mo vona department hinkwato lavembe ti rhaniwa hi rixaka rin'we hina Machangana ku hana Muchangana wo tlharihanyaka loko mo languta vembe composition ya yona mi yi languta mi yi vhakele mi ta vona i rixaka rin'we loko va ya swibedhlele ti-CEO a ku na Muchangana i rixaka rin'we ku hava Muchangana wo tlharihanyana wo nghena xikolo se mi hehla ku yini ku ri hina Machangana na hina hi zamile ku pfula mati ku vana va hi tshikelela phesi leswi ku loko hi tlhelela ka ti-homeland yin'wana na yin'wana yi dila na vanhu va yona ku tlula vanhu va tumela hi democracy va kha va tshikelela vanhu van'wana loko va languta ka department hinkwato le vanhu lava nga less i Machangana loko mo ya xiphoriseni mi ta kuma Machangana da few mi ya ka traffic Machangana ya few a ni system leyi tirhisiwa ku thoriwa a vembe hinkwaswo vo ringeta ku investigate mi vuya lomu Chris a hemba mi ta swi vona mo sungula munduku mi ya traffic department mi vona ku majority va mali mi ya xiphoriseni mi vona ku majority va mali lava ka hina va recognize hena ene hina Machangana hi vuli nchumu hi tlhaveni ku xikwembu xi ta swi vona mi languta ti-college mhaka yaleyo mi nge le ku vulavuleni yona loko ku ve yi nga va yi ri ntiyiso ku ri tribalism yi le henhla ku le ku tirhisiweni xidemokirasi ku tshikeleriwa van'wana kambe xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini swi rindzela ku mi sungula mi vona swin'wana laya mi kota ku vulavula mhaka leyi mi yi vulavulaku a mi nga se yi vona nkulukumba kumbe rifleman a nga se vekiwa ndlwini ya ku hetelela loko ku ri ku a mi swi vona hikokwalaho ka yini a swi nga vulavuriwi swo fane swi ya tirhisiwa timhaka leti nga humelela to biha ta ka Maluleke ku ta kota ku ta humesa leswi n'wemi swi mi vavaka ku na swin'wana ani loko ku ngheniwa moyeni mi vitana MEC wo karhi instead ta solve problem va ta defender va tlanga number 5 mi tshama mi fonela lava tiko va kha va fonela hi xibedhlele xa Elim ku there is no water Maluleke va kha va ku mati ya kona ku ri hana mati until today there is no water at Elim
mara loko nghena MEC wa mi kha mi vula mi kha mi n'wi penetela hi yena a kha leader laya a kha defenda ku swilo swi kona ku ri hava na nchumu Se mi vona ongeti ni kombela ku na n'wina next time loko hi mi nyika tlhasi mi ya languta ku leswi swi vulavula ku i mavulwa na kumbe i ntiyiso ku loko mi n'wi interviewa na n'wina mi va mi yini swi vula ku nhlangano wa vahaxi wu ta tirha kwalano ni mi twini ene tlhe ku va na swin'wana na kwala kwa SABC ku na tribalism loko mo vona journalist interview a KwaZulu-Natal i vulavula Xizulu mi vona journalist loko yi vulavula vo Eastern Cape va vulavula Xixhosa mi vula around Gauteng va vulavula Swizulu kambe hina va swi vona hi fosteriwa ku vulavula xilungu kumbe a mi swi voni swilo swi nga endleki namuntlha ri pele loko mi kha mi languta TV leswi ni byelaka sweswo swi nga humeleli ni nga mi nyika tifoni namba ta mina ku ri loko swi swi nga humeleli ni nga mi nyika 50 kambe yini hina hi ku hina hi fosteriwa ku vulavula xilungu mi ta vona mukhegulu a kha fosteriwa ku vulavula xilungu mara ti-journalist leti hi ku vona i tribal line leswi ni byela ku democracy leyi yo tirhisa ku tlherisa hina machangana ku hi tlela sweswi loko mi ya KwaZulu-Natal ku hana muzulu na kona vulavula ku xilungu va vulavula xilo xa ka vona mi ya le vo Eastern Cape journalist yaleyo yi ta yi kha yi vulavula Xixhosa va around Gauteng ku vulavuriwa Xizulu ma swi vona loko mi ya halaya vo Mpumalanga ku vulavuriwa ririmi ra ku halaya mara hina va mbuyangeni machangana u ta fositela ku tilumaluma hi vulavula xilungu loko ri ku na hemba ni nga nyika tifoni namba ta mina hi private loko swi va swi nga humeleli namuntlha swi nge endleki ni mi twile vuta a ni na ku kaneta kumbe ku pfumela ni tshikini ni hundza ni mi twile vuta ni mi twile khensile sweswo mi ntsero munghana la FM i kuma kuve mi ri kaya timinete ntsena ku bela awara ya 12 nakona ku ya Afrika va vulavula hi le ka munghana lona FM nteri hi ta bula hi mhaka leyi ku za ku fika awara yan'we se ni mi rindzerile ku lava ku ta twa tlhelo ra n'we ra mhaka ku za ku fika awara yan'we a hi mhaka ya ku hi jahile ni hi lava ku kota ku hi ku swi vula ku hi fane hi lunghisa kwihi hi ku minkarhi ya ku tala ku tirha timhaka ta tinomboro tipolitiki i tinomboro se xivutiso ku ta va ku sweswiwani loko ri ku tipolitiki i tinomboro hi fanele hi sungula kwihi hi fanele hi yisa ku yini mahlweni hi ndlela yaleyo i mhaka leyi kumbexana hi nga ta tala ku twa n'we kumbe angula ma ku yini hi ndlela yaleyo nakona ku Afrika va vulavula ka munghana lona na FM makomba ndlela a hi tweni ni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini ntere loko hi vuya mahungu ya misava ya awara ya n'we hi laha hi nga ta bula na Professor Thembason hi langutaka timhaka leti ti nga vulavuriwa va nge ri ve ri tibodara ta hina tanihi Afrika-Dzonga ta pfuta n'we mi ri yini kambe mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini a hi amukeleni mani Nkosinath Chauke Nkosinath leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hela hi nga kona mingisela munghana lona FM 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula makume nharhumbirhi timinete ntsena ku pela awara ya 12 a hi koti ku n'wangulo wa wehe wu ri yini hi leyi mhaka hi le xiyimo xo tika swinene lexi hi nga langutana na xona hi ndlela yaleyo xana wena u angula ku yini ka mhaka yaleyo okay hi le ku languteni ka timhaka teto va ri va nga ni bejela va nyika 50 cent n'we mi ri yini emeriyeni n'wena a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi ni hleka ahe botet papa mina mpfukeli hi pfukele hi nga vona papa xichangana xi vula sweswo botet xi ri vuxaka bya mhangele ku handla swin'we ende loko timhangele mo ti vonisa leswaku a ti handla swin'we minduku loko mi ya matlhelela laha mi ta kuma ku seri timbirhi kumbe tinharhu leti handlaku swin'we leswaku swivuleko laha ti dyaku kona ti hetile se ti famba hi mitlawa na mitlawa na mitlawa namuntlha hi fika laha hi nga kona botet hina machanga lamatsonga hi salelesiwa ndzhaku hi timhaka ta ku hi hava vurhangeri lebyi byi kotaka ku yima byi yimela hina hi hava botet loko hi builda murhangeri kumbe hi aka murhangeri kusuka a famba a ya joyina tixaka tin'wana hileswaku hina hi ta tshama hi ri ndhaku every day ku yena mpelampela a tiyimela a builda rixaka leri ra ka hina ra matsonga machangani kusuka hi luya
ku na swikombiso swo tala ngopfu Botpet nga tshama ni mi kombisa ku hina van'watipolitiki vo tala ngopfu vo tlhariha kambe vutlhari bya vona Botpet va lava leswiya swo va fumiwe hi vanhu van'wanyana ivi va yisa vuchangana bya ka hina kumbe vutsonga bya ka hina ka tinxaka tin'wana ivi hina hi tshama hi kha hi ku heyi hina hi vanhu vo tsongola xa munhu hi chava xo tsongola xa munhu ku vekeni hi rhumi vanhu fambani mi ya hi rhangela fambani mi ya hi lwela kambe namuntlha ho sala ro batabata ha ku tivi la hi nga ta khoma kona hi tshika kona hi ta ze hi fa Botpet hi nga ri hava mutsonga muchangana loyi a nga ta hi yimela hi mhaka ka loko se hi va rhumi va ma hi yimela va famba va joyina tinxaka tin'wana ivi hina hi sala yo culu kahle mi vula yini sweswo loko mi ku va famba va ya joyina tinxaka tin'wana hi vula sweswo Botpet hi sweswi hi yingile ku vulavuleni hi swona swa ku xana i mani loyi a nga ta hi yimela ka swilo leswi nge le ku endlekeni a South Africa loko mi langutisa mani i Pope va kahle ka vupremier bya vona kambe ku na leswi na hina machangani hi nge le ku swi xopaxopeni na vatsonga machangani hi nge le ku swi xopaxopeni hi vona vona va nga kha va endla swa kahle kambe loko hina hi nga ri hava munhu wo hi yimela swi ta tshamisa sweswiya ku hava munhu la hi planelaka ku a hi pfeni hi ya kwala ka lava va nge le ku rini a hi pfeni hi ya kwala ka lava nge le ku rini hi mhaka ku hi hava vanhu lava va hi rhangelaka hinkwavo va yingisela vona va lavaya va maZulu Mapedi Manizani ivi hina hi salela ndhawu hi nge lungi hina Botpet ka timhaka ta tipolitiki a hi rivaleni mi ri nga lungi hi nge lungi tu hi lama mi mara Botpet hi nge lungi ka timhaka ta tipolitiki kwala ka ku varhangeri va hina hinkwavo nga ku vo dya va xixin'we nga ku vo dya xixin'we mazwo kambe a va fanele va endla yini a va sisimuki va vangama Botpet va tikoma ku hi mpela loyiwani i mutsonga loyi i muchangana loyi sweswiwani ni tika tiko ra ka hina ra ka gaza leswaku hi vulavula hi kota ku khomana ku swilo leswi hi nge le ku endliweni ka swona swi nga ha tshuki swi humelela loko ku ri kun'wana matikweni sweswiwani Botpet mati lama va rilaka hi mona jera va fanele ma heli khale a fanele ma heli khale ni vula nga tihosi ta ka hina Botpet sweswi ni vulavulaka loko humelela swin'wanyana ku ta yima un'we a vulavula lowun'wanyana a oposa ku yima un'we a vulavula ku hava ku hlangana ku ta yima munhu a vulavula lowun'wana layini lowun'wana a oposa ku hayi loyi a yena mina hi mina u vula ka xitori xa munghana lowunene that's Botpet i Brabisto ku ya idema Brabisto ni mi twini khensini eko famsese swo Brabisto veri ku ta yima n'wana a oposa vati wena a hi amukeleni wun'wana enhlekani ahe papa Mpfukile hi pfukele minjhani n'wana Mpfukile mani xihlawuhlawu Botpet xi kona ene hi nge swi koti ku xi heta hi leswi xidemokirasi xi nga endlisa xiswona hala Limpopo why ni vula leswi aka xidemokirasi Botpet ku tirha tinambara ene va lo tirhisa vutlhari bya ku matsonga kumbe na machangani swi nga hi oloveli ku va hi va ka ti-pole position kumbe ka ti-position ta le henhla hi ku aka xidemokirasi laha ku votiwaka loko fanele ya henhla hi fanele hi va na tinambara to tala ivi leswi nga endliwa loko ni ta mi kombeta hi Gazankulu yi tsemiwe hi le xikarhi hafu ya Gazankulu yi le Vhembe hafu yin'wana yi va Mopani leswaku machangani loko ya Vhembe hi tikuma hi ri hansi hi nambara aka Mavhenda because ko va hafu yintsanana ya vanhu va ka Malamulele na Hlanganani loko ya Mopani ko va phati yintsanana ya Giyani leyi ya ku ya tshama na rixaka rin'wana se loko ku votiwa vanhu lava fanele va va ka ti-position leti ti tekaka ti-decision ka swilo swo tala hi va hi nga ri na nambara ivi va tlha va swi tirha so ku ka hina matsonga va endla leswiya swa ku divide va ta kota ku yi rhula ku va na vanhu lava va va rhavi swinene ivi ku va vona lava vuyaka matsonga ya ka hina ya ta tshikelela hina ivi swi endla ku nga vi na tshamiseko a xikarhi ka rixaka ra ka hina ku ri hi ku va tirhisa va lava ka hina ku lwisa lava ingaku va kota ku swi vona ku na xihlawuhlawu ku u nga vulavuli
se loko hi lava ku kota swona hi fanele hi ri groupa hi ri Matsonga Machangani hi ya ka drawing board because leswi se swi nga endliwa swa Limpopo hi nge he swi koti ku swi tika ivi hi make sure ku loko kusukela hala ka ti-structure ta laha hansi kwalomu ka ti-region loko ku votiwa hi vota vanhu lava hi swi tiva ku va ta va hi yimela loko ya mahlweni va ta kota ku phikiza va nga tsakisi hi ku tshama aka council ku va vona lava rhumiwaka ma swi twisisa leswi swi za swi hi fikisa kambe swi vula ku a hi participate ku fika sweswi a hi ngheneleli ngopfu hi ku enela ka structure leswi ku fika sweswiwani kumbe hi mhaka ya sweswi mi vulaka swona swa ku hi mhaka ya geography mepe u fambise leswi a nghenelela mara loko se hi karhi hi ya henhla hi va hi nga ha ri na tinambara to khomeka hi va hi nga ha ri na tinambara leti nga ku ti nga fika ti va na influence aka ti-decisions to tala ivi swi hi feyila loko for an example loko sweswi vo ku lava ku mani Phuphi va huma va ku a ku hlawuliwi vanhu la nga ta va khanserala ku ya hi mavandla ivi ku ya vanhu swo boha lava nga na nambara yo tala va ta vhota lowa ka vona ivi lowa ka hina a feyila ku ri kasi swa ku vhota hi va ka vona swa ha tirha mhani ku kumbexani sweswiwani ko tirha ku hinkwerhu hi maAfrika-Dzonga swa ha tirha ku loyiwani i Mutsonga loyiwani swa ha tirha sweswo iswo swi nga ku tirheni sweswi i ku xihlawuhlawu xi tlula nkarhi lowa wa apartheid nkarhi lowa wa apartheid a mo kuma nkarhi wun'wani ku ri va lavo basa mara hina vantima loko ku ri ku swi ta hala ka ku hi rhandza va swi tiva ku vanhu ve le Giyani va Xinida stadium va ka Malamulele va Xinida stadium ivi budget ya vona yi huma hi ku ya hi sweswiwa se sweswi leswi endliwaka ku langutiwa ku i va mani va nga tala a ka ha langutiwi ku tirheliwa vanhu xikombiso xa kahle hi Botswana loko mi la ta swona a hi languteni a Giyani a ku ri na tindzawulo letiya hinkwato ti fambisa hi rihlovo rin'wana tishopo kwala timolweni amolweni la ku nga laveki steel Botswana ne nga ku khale ku nga swi koti ku fambisa mavhengele hi fambisa hi ri tixaka letin'wana leswi ndla yini loko se va thola vanhu lavaya swi suka va tholiwa kusuka aka Vhembe van'wani va sukela hala ka Mopani mara ku ta ku ri vanhu lava va hi tisela voho ivi hina hi va ti-assistant ta voho ku ri assistant minkarhi yo tala i tala ku lura ku siku rin'wana ni va ta ni promota i rivala ku nge promoti ku to tshikeleka lava ka n'wini ma swi vona hambi wo ya SARS Giyani ni yini SARS last kwala Giyani ku fambisa rixaka rin'wana ma swi vona liya ya hina ko va satellite lomu nga ta swi vona SARS le Giyani satellite hi report ka satellite ya le Vhembe mara hina hi riwela Mopani ma swi vona loko mi nga ta swi ku a ku na la hi Matsonga loko nga tshamange hansi hi twanana hi tshika ku hoxetelana hi maribye a ku kona la hi nga ta kona hi tarilisa sweswi nkarhi wu za wu hela swi swa va nge te ANC yi ta fuma Jesu Kreste za vuya hi to rindzela ro siku rero but hi ku ya hi timhaka tinambara a hi rivaleni unless Vhembe kumbe Mopani ti nga measure hi va ka inani ya yi-1 hi nga swi kota ku hi rhumela na candidate ku a hi lava munhu wa Mutsonga a hi rhangela hi nga inani hambi ku ri pheni i swi zamini ku la ku tlhontlha mathavata mara i bohe tinambara mi kuma ku lava hala ka hina va n'wi votelangi pheni a hi n'wina mi nga tlhe mi opoza ku ya hi leswi un'wana mi yingisela kha vula ku loko un'wana wa ka hina a sungula lowu un'wana wa ka hina i ta kaneta hi swona a ni va hi tirhisele vutlhari hi Botswana ku loko hi fika le hina hi lwa phela halwa hina Matsonga loko mo languta xikombiso xin'wana xa kahle Botswana mi xi vona hambi ku ri sweswi swa tihosi leswi ndlaku ku ti-service delivery ti nga fikeleli na development yi nga hatli a Giyani i mhaka ku tihosi ta ka hina a ti na ntshamiseko i mani a hoxaku xandla na hi leswi province yi nga tshamisa swona ma swi vona va nge pfuki va twanani ni tihosi ta ka hina ene swi tshikelela va mani hina hi nga laha hansi development a yi vi kona loko mi languta a Venda tihosi ta vona ta twanana hambi sweswi ku nga na leya vona ya ndyangu liya mara hala ka hina a ya ndyangu ya hosi yin'wana yi lwa na hosi yin'wana mara va hola muholo wo ringana why i fane i rila loko un'wana a fane a vekiwa hosi i ngo tsaki ku tihosi ti ya ti tala mara hina nemetweni ku na swin'wana leswi vanhu va nge le ku swi vutiseni ko a ni tivi ku swi ta lava ku hlamuriwa hi mani swivutiso leswi nge le ku vutisiweni ku fana na ku hikokwalaho ka yini loko ve mi yingiserile ya leswi nga swi hehla swa ku tindzawulo hinkwato a Vhembe ti fambisa hi va ririmi ra le Vhembe ra ririmi ra Xivenda ntsena ko pfumala wo dyondza wa ka hina na
swin'wana swa leswi kumbexana swi fanele swi langutiwa sweswo leswaku swi va swi fike njhani swi va swi kha swi susumetiwa njhani kambe a ku laviwi ndlela ya kahleke ya ku landzelela mhaka yaleyo ku tlula ku loko premier va vula leswi mi ya kokakoka swiphiqo swa n'wina mi ya ka vona ku ve ha swi tiva ku loko ku ve a hi ri na xiphiqo xexo lexo ku sukusela khale na khale a hi fanele hi xi fikisile ka premier anti we u ri yini endzhaku ka loko hi hundzela banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula u nga yimeli siku ra valentine ku komba vanhu wa wena leswaku emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM komba ndlela nongonoko ya Afrika wa vulavula hi ku haxela wona tweak suka la studio 1 hi le Masingita Mall again mhaka hi leyiwani xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni i ku twa longete tanihi rixaka hi khunguvanyekile xivutiso ku ta va ku loko ve hi khunguvanyekile hi khunguvanyisa yini a hi tekeni mingiselo wun'wana hi loyi 0860 002 543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hleka hayi khalanga mpfukile papa mina hi pfukile hi ngovo hayi pfukile hayi antsanangi mi nga ku ndutsana ko va voice antsanangi mara ngatsana a hi lungiseni tiko mi ngatsana a ri nge lungi leri ni give up a ri nge lungi mativa ku lexi endlaku ku ri nga ha lungi i yini hina Matsonga Machangani system leyi nga kona ya xidemokirasi tanihileswi va nga vula a yi hi fevari loko yi nga hi fevari yi kote ku khopta machangani lama a ma fane ma lwa system ku ma nghena ka system Matsonga Machangani lava a va fane va rise va ku noma a hi languteni vembe ku tanihileswi mi yingisela nga vula ni tshama swi vula siku rin'wana ku investigate ku ri social development hinkwato ti-district leti nga a Vhembe ku hava Mchangani la a leader that district i ntiyiso khalanga hi swo swi endlaku ku vanhu va parachutiwa kunene loko mi apply mi yisa ka district tiposo ti ri hala ka vamalamulele ti ri ka for mahlanganani mi vona vanhu va mi vitana just for formalities ku mi ya ka ti-interview mara mi vona vanhu lavo ka va nga vulavuli ririmi ra n'wina va ta loko mi tlakusa nhloko mi ku mara swi fanele swi nga ri tani va ku mina tribalism ivi mi vhe mi miyela ivi yan'wina loko mi languta ku i mani wa ka hina laha tirhaku njelere i nge n'wi kumi okay a hi languti xibedhlele xa ka Malamulele for instance na vanhu vo tlilina va tile ngopfu la ti-receptionist ti-porter lavo ka va nga vulavuleki ririmi ra hina i nge swi kumi a xilidzini sweswo i nge swi kumi khalanga hi nga beja hi ya mundzuku i nge n'wi kumi Mchangani la nga ku tlilineni laha xilidzini ku hava swi sweswo then system leyiwani yi endle ku lavo va nga phendla tibuku loko va twa the word tribalism ku he mina tribalism va vha va endla leswiya swa xinhloni swo tlherisa nhloko hina swikhayimambuti va mbuyangwani hi nga hava nchumu na loko i vulavula rito ra wena a ri twali khalanga okay a hi ri ka ti-homeland na a hi ri na xibedhlele lexikulu lexi a hi xi tiva ku i Khensani a xi tiveka ku xibedhlele lexikulu xa Matsonga Machangani kumbe lexi a xi ri kahle i Giyani i Khensani namuntlha vanhu va le Magiyani va le ka Malamulele va endliwa ti-referrals va referiwa a Niksaneni va referiwa a Xilidzini loko ku fanele ku endliwa ti-operation na yini Xilidzini xi kurisiwile lexa ka hina xi tshama xi tlela mara khalanga ku hava munhu loyi a nga kotaku ku divide loko ku ri ku n'wina mi united xo sungula hi pfumala xilo lexi va nge it's a father figure ka hina Matsonga Machangani lexi KZN yi nga na xona yi nga languta Prince the late Prince Mangosuthu Buthelezi mo vona u tlele hi ku rhula a ku ri a father figure loko a vulavula irrespective of political affiliation a yingiseriwa namuntlha JZ yalo irrespective of political affiliation hambi o fika kha ku vulavula vanhu va ka meeting wa IFP loko o vulavula JZ people listen to him okay na ta ku nyika xikombiso swimbirhi ni huma n'wini khalanga loko i famba i ta hi Vuwani hala masolini ma 15 sai laha ku nga na masocha i ya humelela a Vuwani ku na bodo leyi kombaka ku a ku ri na airport leyi a yi tsariwe PR Mphephu na namuntlha bodo yaleyo yi kona aka patu ra national
leri ri fambaka ni voni ri tolweni PR Phepu Airport hi swona ntiyiso yi kona la loko i la nga se fika kwihi ku na Phepu Drive Matsonga Machangani ku hava na xin'we lexi va lavaka ku ti associate xona na vanhu va ka vona ku hava Khalanga ni nga ku byela ku mindzuku ni nga fika ni vetela gogogo kumbe ni vetela bodo la ka xitarata lexikulu xa Giyani ku HW Intsanwisi xexo xi ta susiwa ri nge si tela loko i famba i nge se fika la Amataji ku na tibodo na yin'wana loko i huma Chakhuma ku na tibodo leti nge Musanda ti komba ku mi ya hosini a ti vulavuli hi tiku ku hi le ka Mahatlana. I'm just giving example tiri ya hosini loko i famba i ya Muleti ku na bodo leyi nga tsariwa ku Muxata hi bodo leyi nga tshami i vona yi tsariwe ku hosi. I'm just giving you example loko a wu ri hosi Khalanga ku hava sweswo swi na impact yo karhi ya ku vanhu a va vileli nchumu whether a sideline wa kumbe a hi sideline ka tipolitiki hi nge tshiki hi lunghile because ku tirha issue ya divide and rule and that divide and rule loko mi nga siya ka divide and rule loko ma ha ri ka yaleyo ya ku hi nge pfuki hi lunghile ku a hi landzelerisi a ni swi rhandzi ku yima na vayingiseri kambe ni kombela ku yimanyana na n'wina vayingiseri ku ni swi voni na le ka xiyanimoya xexi siku rin'wana ni ku na hlamala ku why aka Mhlaba ku ri na board yo tsariwa ku Mhlaba yi nga tsariwangi swona yi tsariwe ku MO Mhlaba leya mo Hlaba leya ya ku tsariwa xipedi va swi mukela ni vorile kwala ka radio leni ku na hlamala na kwala ka Sikhunyane na hlamala ku ri tsariwile Sikhunyane mara ri tsariwangi hi Xitsonga mara swi mukeriwile swi kahle loko a ku ri kun'wana himpela a yi ta va yi tlherisiwile va ku a hi vito ra hina leri a hi ku tivi la mara swi tsariwile Sikhunyane yi tsariwe sweswi yi nga tsariwa swona yi nga vulavuli swona leswi hina hi swi tivisaka swona kambe swi mukeriwile se swi vulaka ku i va mani lava va fanele va hi pfuna ka xiyimo lexi hi swi ni vulaka swona ni ku hina vini kalagi leswo swa ku pfuxiwa leyi ti pfuxaku problem ya hina i ku loko wo tlakisa nhloko i ku bodo leyi a hi lunghangi ve ri Khalangi pfumala ntirho hina hi hava mati swa bodo a swi hi pfuni nchumu ka vona it means nothing a swi vuli nchumu hina hi hava mintirho ha concentrate ka bodo hina yini hi swo swi endlaku vanhu lava Khalanga nge ni ku byela swin'wana loko i lava ku tshikelela munhu u rhanga i n'wi stada i languta ti-weaknesses ta yena ti-weak points ta yena i languta strong points ta yena na strength va kume ku hina tanihi Matsonga Machangani hi hava xilo lexi va nge i strong point kumbe strength lexi hi nga yimaku hi xona hi ku lexiwani hi yima hi xona ku hava xixexo hi fika la lava ku nyika example ku ti-office hinkwato leti nga kona to tala the majority 90% ya ti-office leti nga kona u nga languta va ten health center i nga languta laha ka va magistrate ku hava Mutsonga laha a tirhaku laya ku tirha vanhu va tindzimu timbe hinkwaswo i nga languta ka business wise ku i va mani lava tenderaku lava nga nyikiwa titendera to famba va endletela ka ti-government leti humaka a Vhembe ku ngo va vambirhi kumbe vanharhu just ku bayizisa se leswi ni vulaka swona Khalanga i ku hi swi amukerile loko ni ku hi nge he lunghi hi swi amukerile hileswaku ni ze ni byela un'wana ku loko a va ku Yesu wa vuya i vuyela rixaka ro karhi a ku ta hava na munhu na un'we wa Machangana ta sala la a ta vataka leswi hi nga lunghisa swona hi qualify ku ya tilweni hinkwenu hi lunghe ngopfu a hi na mhaka na nchumu it's a problem Khalanga yi twisa ku va swi dyondzeki swi kona loko swi nga ri kona swi dyondzeki a ni ta ku hi dyondze a bed swi dyondzeki swi kona mara swi dyondze leyi va nga na yona hi liya ya ku i nge ri vulavule yi twisa ku va swi dyondzeki swi kona loko swi nga ri kona swi dyondzeki a ni ta ku hi dyondze a bed swi dyondzeki swi kona mara swi dyondze leyi va nga na yona hi liya ya ku i nge ri vulavuleli tiko vulavulela ndyangu wa wena i attitude leyi nga kona ene hi nge he pfuka a hi rivaleni na leswo swa ku hi ta pfuka hi ve na premier ya Mchangani leswa a hi rivaleni hi nge he pfuki hi ve na swona hina hi to landzelela ku ku votiwa Mpedi lembe leri ku ya votiwa premier Mve hina hi to hundzuka ti-voting catalyst hi mhaka ku a hi na mhaka na nchumu Khalanga i ya languta ma-business a Elimi mina doroba leri nga kusuhani handle ka Nkunakirali hi le Elimi kwalaya hinkwako ku vulavuriwa tindzimu timbe mara Elimi a hi tiva khale yi ri ya Matsonga Machangani
lexi Matsonga Machangani va xi endlaka namuntlha va yisa buying power va yisa mali a ku na nchumu lexi va benefitaka hi ku avele ku tirheni mashopo lama ma fika ma teka vanhu sweswi swin'wana a nga vula ku hinkwaswo swi control-riwa Vhembe loko a swi control-riwa ka Sambo ni ri Mchangani nge kambe ai ni lava ku nghenisa mavhengele la kambe ni lava hi hetisela na ku ya mahlweni phela se hi yisa ku yini mahlweni hi ku swi nge vi ntiyiso ku loko vanhu va ra swiphiqophiqo leswi hinkwaswo leswi va va ku va ri na swona ivi loko ku langutiwa xilo xin'wana na xin'wana xi ta fanele xi kombeteriwa premier xifaniso lexi mi nga xi nyika hinkwaxo xifaniso lexi mi nga xi nyika hinkwaxo na xi vona ku xi nga va xi ri ntiyiso ku ya leswi mi nga xi hlamusela swona kambe swi va swi ri right ke ku hi ya swirho xa premier loyi a ha ku fikaka namuntlha loyi van'wani va nge hi ku n'wi languta kunene va swi vona ku loko a fananisiwa na ti-premier letin'wani wa jinga a ehleketa no a swi nge vi ntiyiso ku hi n'wi rhwexa xilo hinkwaswo mara swi nga va ntiyiso ku nkarhi lowu a ri ka Department of Health i promote titliliniki a Vhembe leto ka ti nga akiwangi ka former Gazankulu loko i ta i huma ya ka Malamulele ka Vamavambe ku na tliliniki yin'wana on the left nga ku xibedhlele I'm sure i ta va yi ri na dokodela full time mara a ni vuli ku hinkwaswo a hi n'wi tseketseleni swi nga va swi ri kahle leswi a nga ku swi endleni van'wana va swi vonaka mara swi kona na vona lava nga hi sideline kona se leswi a swi fanele swi endleka Kalanga a hi fanele swo swi tiku ringeri ta va na a national dialogue a hi fanele hi va na a dialogue mbulavurisano wa Matsonga Machangani hi tshika leswo swa ku hi ti-concern group ku na concern group a tikweni leri varhangeri va huma va ku hi la ku vulavula a hi vulavuli tribalism hi la ku vulavula hi ku hi kandziyeriwe ngopfu ka ti-meeting leta ku ta vitaniwa na va premier na ti-national va ta kombiwa ku ma swi vona na mi swi vitana yini leswi hambi yi ri yona African National Congress Mambalo lava ta vitaniwa ku ri mi swi vitana yini loko hi kha hi tshama na vanhu mara hina hi ndlela leswo swa ku hina ti-poor cousin a hi hanyeriwi leri xaka leri hanyeriwaka hi ro ri nga ta ya mahlweni ri humelela hina vana va hina va tata va ta hi rhuketela masirheni ku ta va hi va feyerile ku na swilo ku va tsandzisekile we are failing them Nemetri a hi hundzeni la hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pet Mathebula le ka Munghana Lonene FM komba ndlela 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula eka ku haxela wona twi kusuka leno a tindlwini ta vuhaxi a Masingita Mall a studio 1 hi ndlela yaleyo a hi tekeni n'wana miyingiserelo Nhlekani hayi bothedi njani bota mina hi pfukeni n'wina minjhani okay a hi nga mini la ku ka chumba ka leyi bothedi ku yi twisa ka mina na hi mavonelo ya mina ni vona swi ri kahle ku na vona lava prima va tluvutsiwa ku because fana na n'wana endlini tshama swi talanga vona hi vatswari va yena loko ku ri n'wana wa swi kota ku va a hanya vutomi bya kahle a ri ndlwini mara loko a huma handle a huma bya roma mara va makhelwani va vula va ku ma n'wi vona njhe n'wana loyi mutswari a kaneke a ku hayi n'wana loyi kahle se na vona swi right vhele ku humelela problem hikuva ku nghene problem yin'wana and a ni ri na va blema mara se swi right ku va ntsaka ngopfu Machangana ka na ma sungula ku tlhariha and a ni va blame vona mara swi right ku va va swi vona ku na swin'wana va swi vonaka both pep hikuva ni vona nkarhi wu komile mara hi ku twisisa ka mina laha ni vona ku hi na ku Matsonga hi na ku va hambi ni ta ku ti tekela hansi or ni ta vula rito ra ku chavisanyana mi ta khomela loko swi nga mi khomi kahle or hi na ku phundanyana mo ni mi byela leswi ni nga mi kombisa ku swilo leswaku ku vekiwa tihosi ku ze ku vekiwa hosi KZN ma swi tiva swi na power ngopfu swilo leswiya kasi hina hi tshembeka ku hi botped ma vona I don't think ku nga va na hosi nga ta lawula ka njhani tiko ku ri hosi loko rhanga hi sungula ku khomana hi lunghisa leyo ku hi lava ku va na hosi ya Machangani leyi na loko ya vekiwa Giyani Stadium or Apulukwane or ka Malamulele Stadium ku nga tata na president hi swin'wana swa kona leswo ka man'wani mi kuma loko hi hlangana ti-challenge leti wa swi kota hosi ku va vitana president a ku vanhu va mina va ri va vhota mara ndzeni a swi va pfuni nchumu mati khale va kha va ri laha hi yona se mi ri yini hi ku ni nga va byela ku va nga vhoti ku vhela a va pfuniki nchumu phela loko hi vhota botped hi vhotela ku va hi vuyeriwa a hi vhoteli ku va hi vona van'wani va vuyeriwa na vana va vona na maxaka ya vona or na ti-tribalism leti nga ku tirheni se kambe xivutiso ku ta va ku ku hava ke platform leyi a hi nge for example xikombiso ma swi vona ku na nepotism ku na tribalism ku na xin'wana manandla
kumbe hi ndzawulo kumbe yini a ku na laha mi nga kotaka ku ya swi mangala swi kona kumbe ku ya swi vula kona ku pima hi leswi vulaka swo Botpet ku kasi ku hava na ni tivi loko ku ri mi ringeta ku ni twisisa ku laha hi nga swi mangala ko ku xo sungula before hi lunghisa leswo tala swi nga onhaka hi ku mati halakini mara first hi lava ku va na hosi ya Machangani leyi ku nga ta ta na president a ta yi amukela Ramaphosa ni vona nga swi ta lungha swo ta without sweswo a ni tshama ni vona n'wana mina a nga sunguli hi ku va deya a katsa deya a lava ku tsutsuma a vhasa yamba Botpet u ta swi ndleka sweswo hosi letin'wana tinxaka ti nge le ku hanyeni swi swa so ti swi hanyela kahle ku na tinxaka ti nge le ku hanyeni va tihosi ta ko ti ri Lesotho ti ri Swaziland va le ku hanyeni kwala Afrika-Dzonga a va le ku rilarileni ku fana na n'wina kumbe na vo va le ku rilarileni ka ndhawu ya vona fambisa sweswo miyingiseri loyi a yeni ni mahungu ya misava na mani kosi na Chauke nhlekani munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela vatirhi va munghana lonene hi khalanga tibodara a ti pfuti to ka ti nga ri kona i tibodara vito laya a ku na bodara ya nchumu laya masocha lama ya vonaka laha tibodarini maphorisa lama ya vonaka laha tibodarini khalanga laha va le ku endleka mali a va le ku endleka vuhlayiseki laya va le ku hlayiseka mindyangu ya vona hi mali leyi va yi endlaka laha tibodarini South Africa hi khalanga i tiko rin'wana ra ku loko i suka i kume opportunity ya ku i ti endla mali cause kusuka kwale nhlokweni le khalanga ku ya fika swinkunwanini ne i vugevenga ntsena tiko ra hina khalanga i swigevenga ntsena kumbexana ku nga va ku ri n'we hi khalanga mi nga ri ki xigevenga mara tiko ra hina ri tala hi swigevenga khalanga va ta vulavula na rixaka kumbe rixaka va pfumela rixaka ri humesa leswi ri nga na swona hambileswi ni nga kuma leswaku mahlamulelo ya vona a vo hlamula ingaku rixaka ri na probleme hi vona tanihi munhu ene rixaka ra Vatsonga a ri na probleme hi Dr. Popi Ramathuba ri na probleme hi ofisi ya premier hileswaku kusukela kwala ndzhaku ka ti-premier tetin'wani a va hi treat hi ndlela ya kahle that is why hi ve na ti-case to tala leti nga vulavuriwa na kwala ka xiyanimoya ntsundzuka case ya ku chichiwa ka Dr. Thomas Chauke a xitejini case ya ku xitichi xa Munghana Lonene xi siyiwe handle kun'wani swi tele swilo leswi nga humelela hi Vatsonga kahle xihlawuhlawu xi koho against hina and u fanele hi yima hi milenge hi swilwisa i Mukasi ka Ndhambi inkomu Botpet na mina la ku hoxa ra mina ra tekinyana mayelana na le ya tribalism vanhu va vulavulaka hi yona lumi hi ku vula ntiyiso a hi hanyi la ka xiyanimoya hi ku hi nga ri hi ta toloveta ku loko hi hlangana na ti-challenges ta vutomi hi ta tsutsumela ka xiyanimoya loko hi hlangana na swona hina hi endla yini hi swona na kwalomu hi hanyaka kona na hi ku hi fanele hi swi tiva ku na loko hi kha hi hanya a hi hanyi hi ri yexe hi hanya na tinxaka tin'wanyana matikhomele ya hina na mahanyele ya hina na vona ma njhani na eka vona na hina loko hi hlangane na ti-challenges na vona hi solva njhani na hi tshika mhaka yo nyenyela a hi zameni ku va hi va vanhu lava va nga vanhu aye Botpet I hope ku ri ma pfukile swinene ma vona lexi nga ko loko Machangani ho sungula hi rhandzana ma vona Machangani Vatsonga va le Zanini mi kuma ku ri loko u huma Zanini a wu twana na mutsongo wa le Phalaborwa kumbe wa le Giyani kumbe ka Malamulele loko u sungula hi rhandzana hi xihina hi vanyandra yin'wana loko swi ta ka leswaku vhota leswi hi meka sure loko whether munhu lowu nghenelelekani loko ku ri Muchangana ri le henhla a hi n'wi voteleni hi rivala ti-differences ta hina
a sunguleni rhandana hi xihina nga ku loyi u huma kwini loyi u huma kwini as long as hi karhi hi vulavula ririmi rin'we whether u huma Bush kumbe u huma kwini hi rhandzana mani Botpet i problem leyi nga kona. Enhlekani Botpet ma vona ku na xivulavuri xin'wana kwaleyo xi nga fika xi vula xi ku Vatsonga Machangani hi rhandza ku titumbeta ehansi ka tinxaka tin'wana. Ma vona vanhu vo fana na Floyd vanhu lava a fanekele loko ku ri ka yena a lave kusuka ka AFF a suka ka AFF a ta tiyimela tanihi n'wanuna a fika yima a vuya a fika ndla phati hambi ku ri ku a nga pfuxi ximoko hi ku langutisa ku la a nga fika kona hi politiki hi kwini. Ma vona va tatani Xilowa loko standini ka COP a va fanekele va vuyini va fika va ta fika va pfuxa phati ya hina hi ri Vatsonga hi tindlela swa hina a hi ta va hi ri kona hi ri karhi hi va seketela hi vo van'wani wa vanhu lava nga hi xavisa. That's why mi kume swa ku namuntlha hi va hi ri laha swilo karhi hi rila hi to tshama hi ri ku rileni. Inkomu. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. ntiyiso mi yingisela amukela lona FM hi endla tani hi ku tisela vativi va ku hlelela yona a hi amukeleni Professor Themba Sono la hi bula na vona kahle ka lowu hi lava ku bula hi langute eka timhaka leti ta mindilekano ya hina leti ku mindilekano ya hina yi na xiphiqo mintlhontlho hi ta huma ka xiyimo xa muxaka lowani nako ku nga va ku ri na ntiyiso ke ku van'watipolitiki vo va hi lahlekisaka hi ndlela yaleyo. Prof Nhlekani mi amukeleni ka munghana lonene. Nsikane kambe a mi twala nti ku ri na ncini. A ni twali kahle namuntlha ni? Ya swo ti ma twala kahle. No inkomo Prof akhetsa ni khomeleni tani a hi yiseni mahlweni Prof hi hlanganile la namuntlha ku na mahungu yo tala lama ma ngele ku vulavuriweni hi Afrika-Dzonga na mindilekano ya yoho n'we mi tivaka timhaka ta mindilekano na matiko na mitirhisano wa matiko na tipolitiki ta tiko ra Afrika-Dzonga hi yime njhani hi ku vona ka n'we? Well, tiko ra Afrika-Dzonga a hi tivi ku ri hi yimile kwihi hikwani ma vona ku na lavo va nge hi khale hi karhi hi yimile na valungu va le Europe na valungu va le America a hi endleni leswo hi yima na van'wana lavo vo ka va nga hi hluphanga vo fana na vo Russia na vo fana na vo China kambe andeni ka Afrika-Dzonga nakona andeni ka mfumo wa Afrika-Dzonga ku na lava ba ku huwa va nge a swi kahle sweswo swo n'wina mi langutaka matiko yo fana na vo China na vo India na vo Russia na vo Brazil mi fanele ku ri mi langutaka lavo a ku ri vona va nga mi seketela va nga mi endla ku ri mi va ti-colonials ku fana na vo Europe no endlane vuxaka ngopfu na matiko yo fana na vo America na matiko yo fana na vo Canada na vo Britain na vo Fora na vo Germany na vo Spain na vo Portugal so manje ku na ku lwiwa la Afrika-Dzonga valungu lavo va nga hluriwa loko apartheid yi wa hi 1994 sweswi va pfukile va tinyikile matimba va ku ma swi vona hi khale ka ri mi byela ku ri vantima loko vo ngo teka mfumo va ta onha swilo so a hi tirhiseni ti-taxes ti-tactics na ti-strategy leti ANC a yi ti endla loko yi holova na apartheid yi tsutsuma ya vo Europe yi tsutsuma ya vo America yi ku ma hi vona n'wina vanhu va le America mi sapotaku mfumo wa apartheid ku ri va endleni ka vantima va ku ma hi vona n'wina valungu va le Europe ku ri leswi a mi dzumba mi bahuwa hi swona mi ku a hi sapoteni ANC sweswi swi manjheni ANC leyi a mi ku yi sapota ma hi vona ku ri yi jikile ke yi mani yi hlasela valungu mapurasi a vona a onheka va dlaya valungu
and n'wina a ni vuli nchumu manjhe hina hi nga valungu va laha Afrika-Dzonga hi ta fane ku ri hi rhumela vanhu va hina hambi hi vo Solidarity hambi hi vo AfriForum hambi hi vanhu va DA ku ri va byela misava ya le America na le Europe ku ri vantima lavo a mi va seketela hi vona manjheni va endlaku apartheid ka valungu so va karhi va lwa ke la Afrika-Dzonga ku ri a hi cinceni mfumo lowu a hi kombeleni matiko a le handle o fana na vo America o fana na vo Europe ku ri hi endle ku ri mfumo lowu wa Afrika-Dzonga u wa ku ri valungu ku va vona va vuyaku futhi ku ri va lunghisa tiko ra Afrika-Dzonga hikuva tiko ra Afrika-Dzonga ri tshovekile ri borile hi leswi va swi vulavulaka so manjheni ke ku na ku lwa endzeni ka mfumo wa lowu va wu vitanaku GNU, Government of National Unity. So hayi ku lwa loku hlamarisaka hi ku lwa ka khale hi ku lwa ka vantima before 1994 lava ku na racism leyikulu ya valungu manjheni vona valungu lava va nga hloriwa hi 1994 va vuyile futhi va ku na racism ya vantima leyi yi tlaku valungu leyi onhakelaka swilo swa valungu na mavunwa lawa va vulavulaku hambi va ya a Washington or a New York or a London or a Paris or a Berlin va vulavula mavunwa alawo va rivala ku ri mfumo wa ANC a wu langutangi ku onha swilo swa valungu mfumo wa ANC wu langutele ku pfuna vanhu ngopfu va ANC ma swi tiva ku ri na leswi va swi vitanaka the cadre deployment policy manje hi tipholisi leti a ti ri wena Pat Kalanga Mathewula u tiva swilo ngopfu hi ta ku veka exitulwini lexi vanhu tiva ku endla swilo kahle hi ta ku veka swilo a va endli sweswo va ri wena Pat Kalanga Mathewula wena u na membership card na fana leswi vo Eric Mulovi a va swi endla loko ma America va National Democratic Endowment Fund ya le Washington yi va rhumela timali vo Eric Mulovi u sahundile misaveni lwari va kahle va ku loko u ta ku la ku ipfuniwa va ku u na membership card ya ANC na loko u nga na membership card ya ANC hayi ku pfuna so hi leswi ke swi nga sungula ku onheka kona manje that's why loko mi langutana tindhawu to fana na vo Transnet vo Eskom PRASA vo South African National Defence Force vo NHI vo South African Post Office vo South African Police Service vo NPA vo South African Airways levo Dudumuyeni loyi nga famba akara hi kolota ku hlamusela ku ri ku endlekile vo PIC vo Petrol SA hinkwavo ka vona lava hi vanhu va the cadres hi vanhu lavo va ngeteri hina mi tshemba n'wina vantima va ka hina hikuva ni a mi sapota ANC hi mi nyika switulu leswi kambe tiko ri karhi ra onheka and manjheni loko tiko ri karhi onheka mabunu a tsakile ako hi mi byerile n'wina ku ri vantima a va swi koti ku tifuma so ke hi leswi manjheni ANC yi fanele ku va yi swi endla yi ku a yi endleni ku ri tiko ra hina ri nga wi loko ra fuma hi hina na leswi va nga endla leswi loko swi nga tivikani va hetelela va vuyisa
vanhu lavo a va ku ri vona va hi suppressa va va vuyisa ka mfumo manjeni ke va fanele ku ri va endla hi ku hatlisa ku ri va sula swidyoho swa vona va susa hinkwaswo leswi swo ka swi nga tivikani and va veka vanhu lavo va tivaku va nga ku membership card ya wena yi yini va ku wena a yi languti ku ri na u tiva yini u nga khatalanga loko u tiva swilo swa technological communications hi wena yi la ku ri yi ku veka la xitulu lexi hi nga yi ya teka munhu hi ku alright wena NG Motshega a ri comrade so fambisa swilo swa National Defence Force na hambi ku nga teli nchumu loko manje ni vona vantima va 7 lava va nga dlayiwa le DRC va nga balesiwa hi ma M23 and ni vona ku ri va 7 lava va huma kwihi va huma Limpopo and loko ni languta ku ri nkulukumba lonkulu wa vona laha ka South African National Defence Force hi mani loko hi General Ruzwane Maphaswang manje leswi ku nga muntima wa hina loyi a humaka Limpopo u hlamusela njhani ku ri hi vantima va 7 vo huma Limpopo lava nga fale a swi famba njhani swilo leswi a va yi byeli ku ri vanhu lava nga rhumeriwa avo DRC le hi vangani a va yi byeli ku ri vo huma a KZN hi vangani vo huma a Eastern Cape hi vangani vo huma a Limpopo hi vangani vo huma a North West hi vangani vo huma Western va yi byela hikuva vanhu loko hi languta ti-statistics ta ti-7 lava vo tala vona lava nga lova va huma Limpopo a swi kwendeka so hi leswi manjeni ni nge mina ni nga tshama la tlhelo ni languta ku ri mfumo wa hina wu endla yini ni ke mfumo wa hina before u nga endla leswi Thabo Mbeki a nge hi endla hi national dialogue a nga tshami va ti vutisa ku hina hi nga mfumo wa Afrika-Dzonga leswi swi endlaku swi na nkoka na vanhu lava hi nga va veka a switulwini leswi hi fanele ku ri vona ku ri ha yi vekanga makhamba ha yi vekanga vanhu vo ka va nga tivi nchumu ha yi vekanga vanhu lavo va nga halasaka timali loko va ri ka timasipala ta vona hi ya va nyika switulu swa le henhla eku fambisana swilo swa misava swi nga tirhi tano Prof lava ku hundza le mavhengeleni ni kombela loko hi vuya hi languta ka leyi ya leyi mi nga yi tshikelela ya ku mi kuma ku swilo hinkwaswo le ku weni ku fana na SANDF ku na ku vulavula ka ku ongeti swi le ku tikeni ku vuyisa van'wana va lava va nga vaviseka le Democratic Republic of the Congo mi vona ongeti ku nga ku tikisa yini xiyimo lexi le a Democratic Republic of the Congo leswi endlaka ku lava va fanele va kha va vuya endzhaku ka loko lava van'wana va hundze emisaveni va swi komba swi ri ku tikeni swi nga va swi vula ku a ha ri na vulawuri tanihi UN kumbe tanihi Afrika-Dzonga tanihi SADC ku endleka yini kambe loko hi vuya mavhengeleni mo ni khomela tani Prof tona vuhleri bya xiyimo xa le henhla kusuka eka vativi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM komandela mingiselo mina yeni mahlweni na bona Professor Themba Sono hi vongele ku buleni na bona la Prof swi vula yini leswi ni vone na Lieutenant General va kha va komisa la aka yin'wana ya minkosi ya le ya iriko ku hela loko ka viki Lieutenant General Nchaveni Mapha va ku South African borders are porous because of politicians ebi va tlhela ku loko iva ila ku ta va a big brother i fanele va na xo ba hi xona xa ku komba ku himpela i big brother se Afrika-Dzonga leswi mi kombiseka ku swilo hinkwaswo swi file ku ya hi leswi mi xaxamitisa xiswona Prof hi le ka xiyimo xa njhani nako lava ke va nga DRC va vavisekile van'wana va bihe mirini a hi ngo to tlhe hi kuma tinhlayo tin'wana ta le henhla ta ku van'wana se va lovile mhaka ku va nga kumi vutshunguri lebyi byi faneleke hikuva va kha va nga koti ku vuya kaya hinkwaswo leswi mi swi vaka swi tani ma vona ku teri yini Trump loko a
a nga se susa Joe Biden na Kamala Harris exitulweni a vo vona ni n'wina mi nga le ka mfumo ku ri mi endla yini atikweni ra Amerika mi pfumela swigevenga swo tala ngopfu swi huma vo Mexico na hambi ku ri ku rahi vanhu va le Mexico ntsena va nghena laha Amerika maborders a n'wina a njhani a bahuwa ngopfu ani mavona manje hina laha Afrika-Dzonga a hi to president ta hina ti bahuwa to ku ti-borders ta hina a ti tivi kahle a va swi koti na ku ya va vulavula na President Cyril Ramaphosa a vulavula na President Emmerson Mnangagwa a ku la ku ri u veka masocha away ku ri a vona ku ri a va tluli borders ta hina va nghenela va fanele ku ri va ta hi nawu la ka Bridge laha yin'wana na n'wana a nghena hi nawu a ri na maphepha ta ku ri wena President Daniel Chapo a Mozambique endla tani na wena u fanele leswi Trump a nga ya a byela president ya le Mexico a ku sivela vanhu lava ku ri va nga koti ku nghenela mina na karhi na endla ka Amerika ku ri ni va sivela so na wena endla swa wena ku ri u endla tani a yi leswi a fanele ku va swi endlile hi leswi le president ya tiko ra hina a fanele ku ri loko a ri ka SADC va nga vulavuli vunghana ntsena va byela ku ri hina ku tikeriwa hikuva maborders a hina a pfulekile ha ringeta ku ri ha siva na loko hi teka 40 million rand hi nyika vo Patricia de Lille hi ku famba sivela maborder leyi va cukumeta timali hi tisefu ta vona swi nga koti na ku tshama for vhiki hinkwayo before swilo swi onheka na ku hi nga swi koti hina hi la ku ri n'wina mi hi pfuna ku ri mi ringa ku ri vanhu lava nga le matikweni a n'wina a nga koti ku nghena la kambe a va swi koti vanhu va mfumo wa hina hikuva va endla vuxaka ngopfu vo ya va vulavula swa vona vuxaka bya vona hi ti-struggles ta vona ta malembe lawa nga hindza loko va le Zimbabwe va lwa na manghezi loko hina hi lwa na ma-apartheid loko vo Namibia va holova na vanhu va apartheid na ma-German a khale loko vo Mozambique le va holova na swigevenga swa le Lisbon politika manje va vulavula vuxaka ntsena a va swi koti na loko ku ri SADC na East African Community yi hlanganile yi vulavula hi swilo swa nkoka ku ri hi fanele ku ri hi endla yini hi nga dzumbi hi ku hina hi nga vo Angie Motshekga hi ku ta rhumela masocha man'wana hikuva ni mi dlayile lava van'wana va 14 la hi ta rhumela man'wana 40 ku ri va endla yini hi mhaka yini va nge before hi rhumela van'wana a hi tshameni na marebele lawa a M23 a hi byeleni President Felix Tshisekedi a DRC ku ri la ku tshama hi vulavula na ma M23 lawa hi vutisa ku ri kasi mi lava yini Prof ni khomele nyana ka ntsongo swi ntsanana na ni teka nhlokomhaka ta mahungu hi ta vuya hi hetisa Prof ni khomele ni ta la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ente yesu mixelo mngana lona na FM na ku Africa wa vulavula Prof ni byele kasi M23 leyi yo va na matimba ku fika kwihi twanani veri matshalatshala ya ku susa ya ku vuyisa lava nga vaviseka ya sungula Afrika-Dzonga sweswi ku ya ka nhlokomhaka ta mahungu kahle ko va na matimba ya huma kwihi matimba lawa a huma hina vanhu lavo hayi lavo va sungula ku lwa tolweni khale va karhi va ri khwatini khale va karhi va ntshaveni va kumile va fana na majihadist va kumile matlhari a vona va yiva matlhari a DRC va tlhela va kuma man'wana a vo Rwanda na vo Burundi na vo Uganda va kuma yo va teka nkarhi wo leha a tikhwatini na le ntshaveni ku ri ku lwa njhani so manje sweswi va tekele goma
a North Kivu va tekile vo Bukava a South Kivu. So sweswi manje va ri hi nga hlasela hi ya fika a Kinshasa la ku nga more than 1,000 kilometers away. Va na matimba ene va swi tiva ku ri loko vo ngo endla tani vanhu vo tala lava hlupheka kwa DRC va nga lava ku ri va ku hi karele hi mfumo wa President Felix Tshisekedi. So va swi tiva sweswo ene va swi tiva ku ri East African Community yi ta fana na SADC hi vanhu lava vulavulaka ntsena a tihoteleni ta vona va vulavula hayi lava nga kota ku endla nchumu. So va na matimba ke hikuva ni va sapota na hi vanhu lavo va nga koho kwalaho va nga kona ka vo North Kivu na vo South Kivu. Se hina loko hi kha hi hetisela prof hi na wona matimba ya lamaya ya ku va big brother tanihi Afrika-Dzonga ra ku hi na lidara la loko mi languta leswi nge le ku endlekeni ka ndzawulo leyi ya timhaka ta vusirheleri na mavuthu. A hi na wona matimba lawa. Xo sungula before u nga va na matimba a handle a matikweni man'wana u fanele ku va na matimba a tikweni ra wena. Mfumo wa Afrika-Dzonga u fanele ku va u sungula u va na matimba ku ri u sivela vugevenga lebyi byi nga tala laha Afrika-Dzonga. U sivela makhamba lawo a nga nghena hambi hi ti-Home Affairs hambi hi kwihi hambi hi ka masipala u susa swigevenga swi nga kona ndzeni. U fanele ku va na matimba lawa. U nga byela vanhu va le DRC va le Kivu va le Rwanda va le Burundi va le Uganda ku ri mina ni na nkhavi lowukulu leyi nga baka kona. Loko u nga koti ku tirhisa nkhavi lowu ku ri u endla tiko ra wena ku ri n'wana na n'wana laha nga na ndzeni na va nga handle va kota ku vona ku ri loko u ngo endla swilo swo ka swi nga tivikani Afrika-Dzonga u nga ka u nga pfumeleli. Kambe sweswi va endla va swi tiva ku ri Afrika-Dzonga hi playground ya hina hi ngo nghena hambi hi huma vo Bangladesh or vo Pakistan or vo Somalia or vo Nigeria or kwihi hi ngo nghena la hi endla leswi hi rhandzaka. A ku na mfumo lowu ku nga mfumo wa nkoka. Ya nemetelo prof ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Inkomo Professor Themba Sono mingisero mgana lona FM va ifikisa ka 36 timinete ntsena ku bila wara ya 13 we uri yini hi ya leyo mhaka kambe mhaka nkulu la ku nga ri khale ta va ka hi vulavula na n'wemi nga na swifuyo n'wemi nga kwala tlhela ka ntilikani wa Kruger National Park. Va Kruger National Park va ririsa hi ku ve ku na tihomu leti ti nga tala le ndzeni ka Kruger National Park na so loko ti ri koho ti taniya ti ta hetelela ti nga ha humi ti kumeka ti ta ka n'we. Se xivutiso ku ta va ku hi fike njhani ka xiyimo xolexo swi nga va swi vula ku dirata yi tsemiwile kumbe va Kruger National Park a va hlayisi dirata ya vona kumbe ku na yini swin'wana swi hi fikisaka ka xiyimo lexi ke hi le ka 0860002543 i nomboro leyi hi tirhisaka mi nga tlhela mi tirhisa na mathevela dp @sabc.co.za Africa Munghana i Twitter handle hi ndlela leyi ntwa un'wana ku Munghana Lonene FM ya ha tshame ka mono pharaphara na thovela ti le ka stereo sound a ni swi tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi kambe ngo mi tiva na ku na timhaka ta mimpfumawulo hi pfuneni ku mi twa yini hi ndlela yeleyo kambe ni twa ku khwacha swi nga endleka ku ri na un'wana muyingiseri la a lava ku angula nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani hi pfukele minjhani papa Epfukeni kambela ku vulavula ya leyi ya mindelekani leyi prof va hetaka ku yi analyze swinene. Yeah. Tiko ra Afrika-Dzonga swilo swi onhakile ngopfungopfu ka mindzelekanini mhaxi hinkwenu ha swi tiva ene i ntiyiso ku vanhu lava va nga nyikiwa matimba ya ku kumeka va valanga na ku rindza emindzelekanini ku nga va ku ri vambirhi out of 10 lava va endlaku swona mi kuma ku lavan'wana a va endli swona
ni kombisa xikombiso xa ku ku na general lava va nga vula ku hi na mindzelekano leyi nga boxeka vanhu va ngo nghena va huma hi ku rhandza ku ve ni ku na vanhu lava va nga vekiwa mindzelekaneni i ntiyiso lowuya lava hi nga haleni Gauteng ngopfu ni vula ngopfu na Gauteng hi hina hi vona ku vubihi bya ku kumeka vanhu va matiko mambe va kumeka va ri na influx va ta hi nhlayo ya xiyimo xa le henhla swinene hi mhaka ku vula ntiyiso va le ku tshikeleleni ka matirhelo ya swilo ni vula ti-resources ta Afrika-Dzonga they are highly suppressed muhaxi hambi mi nga ya eswikolweni loko xikolo ku la ku sungula ku rhijisitariwa vana mi kuma maAfrika-Dzonga instead ya ku va kuma the first preference ya ku va amukeliwa va sukumetana na vanhu va matiko ma le handle hi timhaka ta xikolo ka timhaka ta rihanyo nakona mi nga swi vutisa sweswo ka swiyenge swa ku hambanahambana hambi ku ri yo mintirho ku le ku sukumetana niweni na vanhu lava va nga ri ku na maphepha so lexi vonaka ene xi ni chuhisaka laha ni nga kona ku ta va na leswi vuriwaka a national revolution ka Afrika-Dzonga hi ku famba ka malembe. I'm not an alarmist muhaxi and munhu wo rhandza ku vulavula ni chuhisa vanhu mara hi mavonelo ma mina laha ni nga kona ni vona ku ta va na a national revolution a ni swi tivi ku yi ta va kona under this current generation kumbexani ka generation leyi nga ta na hi mhaka ku leswi swi nga yi swona na loko ni yingisela president va kha va vulavula ka swona a ni swi tlangi va vulavula hi timhaka ta ku swi ya endlisiwa ku yini ku vanhu lava va nga Afrika-Dzonga hi vutalo bya vona va tlhelela matikweni ma vona va nga nyikiwa leswi vuriwaka an ultimatum va ku lembe hinkwaro lunghisani timhaka ta n'wina mi tlhelela kaya swi le ku chaviweni ka ku vuriwa sweswo loko hi khaya ka ti-election a ni twa van'wana ka phati ya mina loko swi chaviwa ku vuriwa mi vona nge tincini xi va chavisaka i mhaka ya ku yini ku lexi endlaka ku va vona nga ri mhaka leyi fanele yi langutiwa hi vukheta ni ngo va ni kha ni speculate n'we muhaxi kumbe ku mbambela a ni swi tivi ku i mhaka ya yini hambi hi mhaka ku man'wani ya matiko lama vanhu lava va suketela ka wona hi lava ma nga kumeka ku va vuchavela hwawa bya vanhu lava va nga tsutsuma va ya handle va ya helela ntshunxeko mo ni swi tshikelela leswi va helela ntshunxeko va ri ka matiko lamaya ene swi ri na orders hi swa kona a va nga hangalakangi ka matiko lama a va ri ka wona a ku ri na tindhawu leti a va nyikiwa tona va tshama ka tona so a ni swi tivi ku ANC hambileswi swi nga ka GNU mara a ni swi tivi ANC all along yi kumeka yi rhumela yi chava timhaka ta ku a endleni ku va na order atikweni munhu loyi a nga ri ku na maphepha a tlheleli ka rikwavo loko a lava ku nghena a nghena hi nawu wa kona ene swi kha swi tikomba ku i lava yini ku na tiko rin'wana ri vuriwa Singapore ri tala ku kumeka vanhu van'wana va kha va ri khota ni hlayinyana hi ta rona ku muhlampfa un'wana na un'wana loyi a nga pfumeleliwa ka tiko leriya ku ze hi ri vona ri xilo leswi nga yi swona a wu fane i va i ri muhlapfa loyi nga ta kumeka i ya endla xa n'wanchumu xi nga ta vuyerisa tiko a ku va ri timhaka ta ku i ya ntsena i ku va vuchavela huwa ntsena so Afrika-Dzonga ta va na problem yikulukumba ngopfu mhaka ku vanhu lava va nga nyikiwa matimba ya kumeka va vona ku mindzelekano ya rindziwa ina vo tala va vona va languta mindyangu ya vona ku loko no kumeka ni kha ni endla leswi na leswiya ka ndyangu wa mina kumbe muti wa mina swi ta swi ri kahle and then patriotism yi va yi nga ri kona kokwalano so ene leswi swi ni karhataka kotwa ku hi hina tiko lerikulukumba ra ikhonomi ya hina yi kulukumba ku tlula matiko laman'wana Afrika mara switiko swo swi ya swi nga na ti-ikhonomi to ka ti nga pfuni nchumu a swi nge pfumeli leswi Afrika-Dzonga yi nga ku swi endleni so hi yaleyo n'we muhaxi hi na problem yikulukumba ka nkarhi wa sweswi ka ha ta va na ti-problem tikulukumba ku ya mahlweni until ku va na revolution ya ku loyi a nga muhlapfa a tlheleli ka rikwavo laha nga muhlapfa a tlheleli ka rikwavo ni mi twini ketseli ka ron'we 0860002543 ku nga ri khale hi ta va hi kha hi bula na tatana Ike Phahla hi twe kahle tihomu leti ti va xanisaka ti va xanisa ti ri tlhelo rihi emiganga yihi yi khumbekaka hi ndlela leyi ni tshemba ku va matiyani halaya na va miyexe timhaka leti ti mi khumba ngopfu hala va magona
hi famba hi ntanga walowa wa Kruger National Park hi ndlela yele n'wina mi angula mo ku yini hi ndlela yaleyo se hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona kambe swi tikomba ngeti ka ha ri na n'wana muyingiseri la a hi sungula ni twa ku muyingiseri yena ri yini nhlekani botwet njani voto wa mina hi pfukeli n'wina minjhani hi pfukile boti wa mina mani so rani u monela nongonoko boti wa mina kombela ku pfuniwa mani ya no ku nhleka hi mhaka ku mani nga hlamula a nga swi rhandzi rosi leswi ni lavaka ku swi vula i mani nga swi vuli alright nongonoko i Africa wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela hi ndlela iyo yoleyo i mhaka leyi lava ku tsutsumela ka yona sweswiwani ntirhi hi lava ku tsutsumela ka ku mbulavulo kumbe hi lava ku ta twa ku va Sandparks va ri va na xiphiqo loko swi ta ka timhaka ta swifuwo leswi swi tshikiwaka swi nghena andzeni ka Kruger National Park hi ndlela leyi va xitwa Xitsonga but Ike lava hi nga ta va kha hi bula na vona ni ta vulavula na vo hi Xitsonga mi to va khomela nyana loko va pfa va nghenisa Xinghezi laha na laya kambe va ringeta hi tindlela hinkwato ku va va tlhela va kota no xi tsala Xitsonga lexi se hayi ni tshemba kona Xinghezi xa kona xi ngo to nghena leriya ro mi ze mi twa yi nga ri ho vulavula hi Xinghezi hayi kho hi ndlela iyo yeleyo se ve le ku vilerisiweni hi timhaka ta xiphiqo lexi nga kona xa timhaka ta swifuwo ngopfungopfu tihomu leti ti kumekaka ti ri ndzeni ka Kruger National Park hi ndlela yaleyo se hi lava ku ta twa ku xiyimo xi bihe ku fika kwihi hi ndlela iyo yeleyo na ku timpfula leswi ti nge le ku neni ke ku njhani hala Kruger ongeti munhu a ngo ya nghena vona ku endlisa ku yini hi ndlela yaleyo buti a nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lona FM inhlekani khalanga na vayingiseli ni khensa nkarhi a khensa swinene buti Ike man ni twe ni chava swinene loko ni vona swithombe leswiya swa tihomu leti ti nga a Kruger kumbexani mi nga hi byela ku tanihi Sandpark mi le ku voneni ka yini khalanga as you rightfully pointed out ku na mhaka ya tihomu ta vaaki va tiko leti ti nghenela Kruger and it's not for the first time last time vanhu va state veterinary va landzelise legislation ya tiko and va dlaya tihomu ta vanhu and a hi xi khomanga kahle that time because then it creates tension between ourselves na communities as you know we striving very hard swa ku ri i aka vuxaka na ti-community ta hina the legislation states that those livestock inside the park va fanele va ti dlaya because of risk ya disease which might even affect tihomu leti ti nga nghenanga la Kruger and might lead to an outbreak such as foot and mouth disease. So swa tiveka ku ri Limpopo na Mpumalanga are red zone areas and sweswi le KwaZulu-Natal ku na leyo outbreak which affects the economy of the the country. And swiharhi na domestic animals might infect each other leading to a crisis. Se ai kombela swa ku ri vanhu va fanele va tiyisela ku ri tihomu ta vona ti hlayisekile a ti ngheni la ntangeni wa swiharhi nkarhi wun'wani ti ta dlayiwa hi tinghala hi tingwe timisi and all those animals ta ku dya nyama so i lava ku aka vuxaka na ti-community so leswi swi ta endla ku ri ku va na tension and i ta wona vuxaka lowo van'wani va ta ku ti nghena njhani ku ndleka yini dirata yo ka yi nga tlhogomeriwi budaki strata ya tlhogomeliwa nkarhi wun'wani vanhu va yi tsema and then va nghena koho na lava va ku ganga va ku endla ti-snacks va tsema strata leyi va tirhisa yoho ku endla ti-snacks so it's a case of us and communities i tirhisana na maphorisa swa ku ri munhu loko a voniwa a teka drat ya Kruger National Park swi ta wona swilo it will affect even people who are not affected so loko mi kha mi languta sweswiwani ku na focal point leyi kumbexani loko van'wani vo twa nga ri tihomu ta vo ti lahlekile va nga vutisa koho ti nga sedzaku a ni tivi ku va ta vutisa ku yini hi ku loko ti ze ti nghena swi vula ku yini ti vula ku ta tekiwa hi makumu ti dlayiwini
Sweswi, the pictures I sent you, but we still negotiating with the state vet. Sakori tingatlayi with people who have lost their livestock, who don't see their livestock, they need to get in touch with our people in those forums. People in Phalaborwa, Kamatian, all those villages, they know that they can get in touch with our regional ranger, Leka, Phalaborwa, or they can get in touch with our SCP colleagues out in that area. This is patients Wakandungase, Na Witness, Mamato, and those people will assist them. Se le tuane minga ngurumela la tele tlolori ile ku ile ka lo ka Nambuwila. It's on the side of Letaba, so still because it's on the side of Letaba, it's on the H14. Anbalabulana to colleagues, they trying to round them off. Problem, akuna a place where we can put them safely until the testiwa. And then and we try very hard to avoid security woman. We know that it's somebody's bank account. They need to take care of their livestock, which is their investment and pension fund. Kuna kwa nomboro leyi kumchana mga isi yaku in case van'wana va ku loko ku fana na sweswiwani tete va nge ti lahlekile un'wana wa switoko hey kumshana ta va fonela kona va hlamusela na hi tifoni ku hayi ya vala ro tshuka hala ya yini sweswo ku hava nomboro leyi nga yi kumaka sweswi 013 735 4000 or 4001 vatakuma switchboard vakombela switchboard ku ri I va transfera ka social economic transformation SET ka office ya Helen Meti. Okay. And then vatava redirect. Okay. Seme etsela mo kwini Budak, what's your last word? Ay na go vulavula na ngwe xilungu sitenjani. Advice here is people should get headers, people that will look after their livestock. And people should also watch out for those who are vandalizing the fence, so that we can continue lokui akabushaka inga onubushaka lokuba paki na communities that are around there. We are one people and we need to be living in the same landscape. Say finally ihlaisana. And if unana loku kutati maken swapfana na lish. Hey mavama kalanga man. Mijubili leswaku amitwina mina se mesana na vela xilungu ngomka mbashtonga kahle hi ndlela yin'wana Kessel Butaki Kessel swinene. Hayi makhensa man. Inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM ibuti Ike Phahla va suka ka the South African National Parks lava va ngeri ku na swifuwo leswi swi nga koho a Kruger National Park hi hala ya ku nga na nambu wa Letaba Ritavi se ni xitemba ku kwala va Letaba camp mi tlhelela ndhaku n'we mi nga tshama kusuhi na kampa yaleyo kumbe matlhelo yalamo mi nga lahlekeriwa hi tihomu tihlanganiseni na vona hi xihatla hi ku tihomu ta n'weti yelako ka ku nga lavekiki nomboro I 013 735 4000 mi lava va SET social economic transformation va ta kota ku va ta kota ku mpfuna ka xiyimo lexiwani mani ya ka hloko ya twa ku mavhengeleni va hi khomeleni hi ta vuya hi Dirito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM nangona ka Afrika wa vulavula eka haxela wona T kusuka haleno a masingita mall hi le Giyani un'wana ku ntwalela hansi a ni swi tivi ku na sweswi ntwalela hansi kumbe njhani a ni tsani mina a ni vitsanini na swi ntsanana ni tshama ni right mara muhumelerisi wa mhanga vilelangi swi vula ku ntwala kahle se hi ndlela yaleyo kambe ke ni tshemba ku va nyakaza va swi twile leswi
xiphemu lexa xa nongonoko a xi ri xa n'wina veri lexi hluphaka i ku loko mi ri la matlhelo ka ntanga wa Kruger mi tlhela mi onha dirata van'wani mi tlhela mi teka dirata leyi nga ri yi tiye ngopfu ku ya mi endla switlhakani hi yona kumbe sweswi mi endlaku hi swo endla leswaku tihomu ti nga ti kumi ti kha ti ya hala na va mhaka kona kumbe leswi swi endlaku mi kota ku phasa swiharhi hi swona se sweswo swa muxaka woluwa hi sweswo hetelaka swi endlaka leswaku ku sala ku ri na mimbhovo lomu dirateni ivi tihomu ti nghena ti ya hala tin'wana ti ya halaya se ku fana na se ti nga nghena ti nga hala lethaba ma swi vona se n'we mi nga lahlekeriwa hi tihomu tiyisisana kumbe ti landza hi ku ni tshame ni vulavula ni landzelela mhaka yin'wana yo vava swinene ya bava van'wana tihomu ta vo ti nghene entangeni ni vulavula na vona va state vet va ku a swa ha koteki ni ku nawu le kwihi se va ku kona hi loyo mhaka mi twa buti aki va kha va vulavula hi timhaka ta nawu hi mhaka ku hi vulavurini va landzelerisa va ze va ni komba nawu wa koho ku nawu hi lowu wu ri loko swifuwo swi ze swi nghena laha hi mhaka ku swi nga hetelela swi hi tisela mintungu ya swindomundomu swantswa ku loko swi nga ti nghene hala ti nga ha vuyi hala ma yi vona mhaka kona se hlayisani tihomu ta n'wina a ni swi tivi swi cince kwihi tihomu a ti risiwa hina sweswi a ta ha ri kona tihomu ka hina a ku ri na tihomu le ka vakokwana hi kule hi kha hi risa ti pfuriwa ti pfaleriwa a hi ya xikolweni loko hi vuya xikolweni hi pfula tihomu ti ya ku risiweni loko ri pela ti ya pfaleriwa timbuti loko hi vuya xikolweni ti ya pfuriwa loko ri pela ta pfaleriwa swi tsandzaka hi masiku lawa swi tsandzaka loko ri na un'we muyingiseri a ngheni ta twa ku yi la ku vulavula hi yo yaleya tihomu na swifuwo na yini hi nga swi famba swi tsandzaka hi ku xiyimo lexa vava ku munhu a dlayeriwa tihomu ta 10 ta 5 lexi ni nga xi vona xithombe la xi ni komba tihomu ta 7 tihomu ta 7 a hlayele hansi a hi amukeleni muyingiseri loyi nhleka epokele njhani khalanga ni ku tlhavini ni swi tivini mtseku vava xo sungula sweswi ya va swi vulaka bote ake ni tale ku hola ku bote khalanga swa vava hi na un'wana se loko hi langutisa Sun Parks ho huma mihloti mamitla ho huma mihloti xi lexi humelelaka hi lexiwani bote ndlopfu ya swi kota sweswi ku yi wisa darata loko yi wisa darata mina tona tihomu teto mi le ku riseni le ndzeni ku na byasi byo tala ti tlhela ti nghena le ndzeni hi makumu swa ti fambile a sweswi hi hina hi talaka ku va ripotelaku hi va byela ku darata yi wile leswo ya rimbiwa ti kona thermometers leti sukaka ti kwala switandini ti ya cheka nkarhi wun'wani ta beka ti kuma ku yi wile a ti yi voni tihomu loko ti ta hele to nghena ti swi tivi ku a ti laveki naswona nawu lowu mi vulavulaka hi wona na hina hi lavi ku wu vona loko ni nga endli nawu wa 1984 or 85 naswona a hi nawu wa yona hi le ku lweni na wona nawu walowo ku hala ku twa nchumu naswona meeting leti hi khomaka hi ri tiforamu ni va ni hi kona na mina ni un'wana wa hi va hi na vona kha hi va byela a tikeliwa sweswi ya va swi vulaka swo i benge ya munhu ka vula khalanga mi nga teka tihomu ta munhu 40 wa tihomu mi dlaya for loko va mi khopezeta va mi nyika 1500 a yi xana mbuti swi vava ngopfu ebotela naswona sweswi loko ni va na n'wina ni vulavula ni le henhla ngopfu na sweswi pfuli loko mi ku va nyakaza hi hina vhele hina hi tshamaka kwala ka vula va hete va kona van'wani va timbilu to biha munhu yala a nga na homu wa swi kota ku tsema darata ende ha swi vula na hi xividzini kwihi ti-tribal va va byela ku mi nga tsemele darata ma swi vona na swi twisisa nyakaza ku swi ka swi vava swi kutani hi huma njhani swi lava hi huma njhani laha hi ku na swimbirhi ku na mukwana wa xinyaya hala wu tsema hala wa tsema hi ku loko ku na lava va tsemaka ku ri va lava timbili to biha mi tshamaku na vona kwalomu migangeni ku na nkama walowo wa ku nga ndlopfu yi fika yi dikandziya didarata letiya di wela le kule kumbexani ni pfuneni ku twisisa swi teka nkarhi wo tanihi kwihi ku loko se mi va ripoteli kumbe mi mangale ku ku na xiyimo hala va ta lunghisa swi teka nkarhi wo kulukumba ngopfu swi teka nkarhi wun'wani mi zimi ni vona
ka leyo sangule ya vutivi a hi le ku lweni na swona ku darata hambi sweswi hi le ku sweswi busy na vuhosi bya hina hi le ku kombeleni ku swi ri va tsandzeka ku hi monitara a yi tlheleli ndhaku leyi laha ka matiyani yi famba yi le henhla ka tshava mi nge yi monitari darata ri henhla ka tshava botfest swi izi ngopfu loko tindlopfu ti tshova swo obvious a yi vonaki sweswi ni mi byelaka ku fanele ku na meeting na vona va ka agriculture se vo tsutsuma va ya leyi na leyi ende hi le ku va laveni hi ta za hi va kuma sweswi mi ta va vona va ngule ya vutivi hi ta tlhela hi va vitana va vuya hi ya hlangana vo hi va byela ku ti-problem ta ha ri more and more ma swi vona hi twa ku vava ngopfu botfest hi twa ku vava swa mampela benge ya munhu hi nge dlayiwi so simple hi nawu I mean, I know what apartheid. Look, now 1985. Now what apartheid. kambe na wa apartheid kumbe ku nga ri na apartheid Nyakato phela la ka swindomundomu ke a mi chavi ku loko yi nghena hala ya vuya na mavabyi yi ta vabyisa letin'wana haleni hi toloverile malumphete tihomu ti dya kwala ti nghala tindlopfu ni trendile ni hlongorisiwe hi tindlopfu boka mi nga swi vonangi boka mi nga swi kumangi ni hlongorisiwe hi tindlopfu switandini swa ka Josepha hayi nhoveni a switandini swa ka Josepha ma swi vona a swi tandini hi toloverile se hi tshama na swona ma swi vona a swi ko va lembeni ndlopfu loko yi na swindomundomu kwala yi fambaka kona yi siya swindomundomu lexi xa what you call xa lexi nyari xa nyari laha xi fambaka hi kona hi ku famba kunene loko xi na swindomundomu swa sala loko n'we mi fika mikanti ya mi famba na swo kaya mi famba na swona hi dyondzisiwile swindomundomu ku swi fikisa ku yini nemetri bot Nyakato nemetri cases 915 nongonoko lowu wa humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula lowu landzelaka ku dzumba na mina na Ike Ngoveni a ni famba na Sunduza wa ka Minga se silili lava na mahungu ya misava ya awara ya 2 kusuka kwalano Ike Ngoveni na dzumba na mina nhlekani eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Minga na Lonene FM makomba ndlela